Danes bomo ponovno pogledali eno vajo, ki jo bomo naredili s kettlebellom, in ta je ena izmed najtežjih, imenuje se Turkish Get Up. Pomeni, da bomo s kettlebellom v roki vstajali, pri tem bomo aktivirali vse mišice v našem telesu. Vaja je zelo naporna in težka za izvedbo, zato dobro pogledajte, kako se dela. Kot ste videli, je vaja precej kompleksna. Na kaj morate biti pazljivi? Prvo, da boste roko imeli ves čas iztegnjeno. Drugo, da ne boste sloneli na ramenu, ampak da boste imeli čvrsto napete mišice. Glejte utež oziroma kettlebell, ki ga držite nad glavo, in pazite, da slučajno ne spustite na glavo. Želim vam dosti uspeha. Adijo!